Kalijuman assistant part tengah haban update baik nak por markibun ki bom pat yo jeng tip ha ki nang don kam ban yo jeng tip ban syai ba ki nang ratin du mentaro tengah haban update baik te shua ban ngan batai ki bai de bat kin bit card bar ka jeng ra ki dokumen ta tet te shua ban poe ta sekan mau la don apreng ju pi klam yo notification ha leng ba ga youtube te phila ban follow haka WhatsApp channel tengah sabuk link po description so follow binak tu kenang manom suk ban kapoi bedera kapo ka WhatsApp tapi klik nang tu lasuk ke ban page ban ka play po ka YouTube ada kamuan notification te habe de bergne ki documents ma ba ki documents ki bade ban ra ha kapor ba philet mere ki don ki ba kelima ladap tho ang tu ha ka instruction akane ladap tho akan mit kat instruction e ban ra te tang ba kinang bon hi ba kali te ngan haban pensyai nam ta jongki te haka tu admit card ladap tho age certificate ngut kala bande ka date of birth kala bande ka admit card kala bande ka nokono gitu ke ba ban proof ya ka singkha ka jongpi te phiapra na kita te ra lot ba ra birth certificate ra ka to ki kelas 9 ki ba pas kelas 9 te phira ba ya ka birth certificate phnom don admit card re phira birth certificate ta kala biang te gini bila pas kelas 10 kelas 12 te gira bi kita ki admit card ki jongki kata ro ka biang ra lang bro atli ro ka biang admit card la ne kita ki date of birth jongki kata ka birth certificate ro ka biang te ki certificate jongki kemut pa la pas kelas 10 te phiabra e ka mark sheet ka certificate ne pa kelas 12 phiabra lang kita ki mark sheet ki certificate le pas kelas yu ra lang kita te ki pas kelas 9 phiabra e ka mark sheet jong kelas 9 kumta kat ba phidon pi habra hi kita hi marala phimra hakato si bisa sha reject baik terkumbala ong hang tu ba di ban ra kita ka skill tribe certificate rup habra baik kan mau bahaya kata skill tribe man proof ba pvd ki skill tribe st kasi jentia kumta terter te baik ka date of birth la ne ki admit card kumta terter kita habra ka banikong ka baar ka skill tribe ka balai ki educational qualification ku jong pi nadu ka 10 12 nuk tiba pas ka 9 pare ra e jong kan 9 kumta terter sejerong ra kat pidon bro dengan ra lut kita jon kam kenang ma pinam du aku to por yasakan mau ban zerok lupa bu lupa ya ka zerok mende ban ra tangki original ra tang original da don kam zerok aku to por te pin jenjar ban lek wat dukan pinam don por ban lek kan te zerok lupa bek dur pen biang lupa bek lagi pan sai te kidon ki babakala te kitu ki babakala pada cu bakala kerteng diet te kin sapen bek yang turu ikata ki baduna duna te melele ra makala address ki wan kali bakla address katur kam dalele than re address umnon nyuwit re kata address tekin sapen kala hang tu hi kata la hi ban pen kala ki bakla date of birth katur kin sapen kala hang tu hi kam lele re katu kila don ki ba phone kum tai ki ong ba okay nam ta katu kin sa pen kala ha po kapet sentari kinang la hi kitu ki basuk kum dalele than re then ya kane ka kategori te ngam latip kenare te tang bang try kin sapan kalahi yang tu la dapi klampat lek kali kitu bompat kali persang hi ban fun ban kali lande lek hi gapat sentar ban pensyai bahas pang kita sepangi bro la dapi jan te bahaba lek bet mar la fun you have lan number bun bom yo yong te am la e ta te sakan mau have de bat kidon ki bakali mo have de bat ka baje sha nam sha bandeng baje te haki ne ki recruitment ke bala dep te kinam sha re bandeng baje te hakane kanti mentang am tip re klam ai notice re ba sha bandeng baje hajing sha ki ban ai ban notice ba sha bandeng baje te mentang klam ai notice ere tengam tip re tha sha nam sha bandeng baje mar man kapor te kim ju sha re te kum ga jong ka humgat te ki sha ki ai notice ba la sha bandeng baje te kum tu te suk ban ong ba sha re jong mkla police te ngam tikna re begin sha te kasyong me tu wasi bisa kli himapi ki sha nem bandeng baje te haka tu ka admit card lerap tho ba kinom khang re ya ka ban phong sapti kum nur ka syong api juti kum nur ka syong api ki sha ba phimare juti kum nur long ba phimare ka jat suda long ba phong sapti phimare kinom phong banian ro mle le ka syong api ki sha ba kinom khang re ka tha ten re have de ba ka budget te ki claim ai notice era te ngam tikana re bakin sha te sakali hi haka tu ka sing por philit mare la da pi kwa bandeng baje ka por wa phimare te habai de bat ki bun ki bakali biang kini ki ba la tho application ma ki ba tho application ki la le pan kala center de re ban pan kelas center ki ban pan kala ya tarik jongki ba ga tengku bat kisi exam ga jongki te ki la le pan tho application ki la submit apo pts mauro gofling ngada batu kanosin ki dong don bakali ha e ngali submit tengal ong pa pts mauro kenang kali sinang kali dang don ki bakali ma ta la ki la submit ya kata te second mau ba
Amdere bang ma mas mulai submit pin sawan download udah kawai kiwan kali biang yang tate pinam yo kan ju hite pinam yo ada kawai te edar kin sakol hi maki napo PTS ba pet kat min kat ka jong ping la ada pan kala tarik ka tarik jong pi kata tarik edar ba pin download ba thamai kin saong maki download thamai la ne kin saong maki wan siam nang taro kata ka song maki te nada kim phone tak mut pi hi haban let mi shua lane lakut ka to ka tarik mare ka jong pi ka ba pi kwa on pen kala te sa let mi hi pu PTS kali hi ga nada kim phone ten rei kin sa phone hi ha jing sha te kin phone hin marba la pen kala te kin phone hi bang la da pen kala te pila ben download no kin sa pen maki ga ya kata ka bala pen kala ya ka tarik ya mare jong pi te kita artali wan kali kidang don biang wan kali dengan sa pensyai biang kat ba nganang kan mau kidang don bun bha ki banang kali bun jaj oke sakana ko wero ki bakali kidon ngal da batai bun bahana du basdang ha du man ka por na video si ka video ng batai kiwan kali ki ong ba ngayo admin kat artali nganjit tang kawai na nganlej bare bro ar ngam nang nganong kum no shoy umbita haba pi apply R kategori dari R post R kategori kita kan mau itu bakali yang semangata babi apply R kategori pi apply AB lagajong UB lagajong te pi yo R teli kan admin kan lada pi apply tang UB kategori lada pi apply UB kategori pi apply sau santali ki post pi yo tang gawe kan admin kan kata kan ya per ki kategori bat ki post lada pi apply bon post makana lada kadai tang gawe kategori te pi yo be admin kan lada pi apply tang artali ki post ru pi apply artali kategori kawe kai AB kawe UB te pi artali admit kan te takatahi try la shai te ngansa nang yai pensai su kat ba nang mi ki poris ni te tangan ni keplesuan